So hello everyone, skado ko ban neme aprang sinilhin pen pini karbiang long day akarom pajer iglo de ha karom. So don martum nilewang so a video ka bunai ke di. Ni puino lablu athe pi pon optan nelang tum kado ko tame chini no mari de Facebook ke dam lo YouTube ke dudlo pote la so a news pen la so karbiang long reporter tum pen karbi content alam le arjuje te arju thai be athe pi pot ma patang de pi si viral ret lo ma patang te karbi anglong an news tum bang access cepak lang hiat non di hubang non la so lama pot thak bang athe pi posi cepak lang nang kok lo karbi content ke aleng ki thegeli en nut youtuber claim chot amanit amasil han ke lang rop cho hai on rop power ave pu chini lorsi news appear the do an ave an channel karbi anglong channel do an news media do an upload prok ma pacha thang plup press meet kang ni le lang le te lang thai ve a jo pe analo pe adda pe ho karbi riculong anda le dam lablo la bang so lama puthak bangke yu lapu an na sidi karbi anglong an ni sum dam mes channel la so site ke klemang nang li tum chok pik lo ma la bang so site ke klemang nang li tum la pu son yang sim berta pacha dak ye la pu son si karbi riculong nang tum pali dam ji pute aprang ke dam tang hut MLA bida sing leng ka chok claim ke ake me ma ke no la so alam ke nang li tum AC back a channel an news long nang li tum abang so aberta pacha dak lo ma pacha thang lo ma pacha thang the man ti di la pen nang li tum karbi riculong dam ta tha rong sa long arjudam ta tha ma la hai lama puthak insai nang ma insai yang ni ma berta insai nang ma insai yang ni ma matel pa dia pachang ni ma pachang nang ni ma panang li tum karbi riculong mate rong sa tum long la hai alama puthak nang li tum arjudam ma dam dei mati sitame non karbi content la karbi anglong reporter tum han ferere po kachupu a joine bangke karbi riculong ta dam elo rong sa tum long antame dam elo fresh meat kang ni ta arni bang chethor ajo pe analo pe adabo pe karbi anglong a reporter tum ku pilo che mandat ke a hok lo karbi content mate ranbir hanse sitame isi ka mistake dolo all mane koma reporter pen dong ka chepone sitame kado kabe a reporter man an same kupon pro bisame akhin no are te kali mati di isi pen matha dam te akemi dado isi pen matha dam te akhin dado sitame khin no are puge kali ni hin dani matha dam teng bate nang tum ko sono don martum nang tum comment pikha la puson ke chokche la si ki puji ki jongji polote la haya biota pachidak ji polotang te news potum polotang te chual ke dam tang son MLA a kino kam kha choklem si nang li tum karbi riculong same dam nang ji news arjudam nang imati di sitame nang tum arjudam de nang li tum hai alam news channel lang same pache thang the nang li tum isi ba ka channel lang same upload le public tum si ke upload chi hangjo ekdom Facebook long pona YouTube long pona public ka channel long le lang le te lang thai ve news media long ke isi back ta thek long le news mata a video banai don is tami MLA video banai don tami news tum ke banai ne mati thek long le mati la si power bhai power paisa dulo patang te thang na chupoi he la pen alenge thilo pote news media tum tame chata chupu pe mane ninje je mane pacha thang the abirta mata sitame aleng solo bolatang te pu ai dang ne tham teng ai yang ne pacha thang plup je per the dang non ta theklong lo ke di cha thang plup lo la se di power paisa pe la bunang tom da la si la puson bang chok che plak bi plak bang ma di nang tum aberta jang se pacha thang vek ji mate aberta jang sinang da ahok alam than ji pladang te aleng ke the alam we aleng so alam we kado ko han me equal nei human humi nei chenmo de la sigar bi reporter tum hedin nang tum ki chok che ulama la da pang che matha chat no akhino akam ki claim thman si karbi riculong mate rong salong pali dam nei sitame non la anbet alam pen si nang li tum karbi riculong dam sa set rong salong dam sa set lapo an bang ken ni hin dan me chok che rem ason si karbi reporter thman si mane ni hin ben same ke matha dam na si kwan tong ki mere ne kheno re ne ba chin dala sitame ni li hin ben ke matha dam palam si lan da de karom